toi whaafelo I atu talafola Radio Samoa le nei tae au si mai le whaafonga o talo le nei fo I asa whareile. O loo masalo mia e leo leo le muna tula I mai tutono le supermarketi le countdown ana po I si sifo au kilani o se ngai o inga na whawhau. Tala le staffol o ripoti ai ni tala vau na amataina le afi o ngai se pepper chips. O le lalale nei le countdown o lo I tutono le West City Shopping Center ma na ave e sea whaanatinati mai ai mai le mall le to a tele o tangata sai ai I le ataimi. Tusa o le afo le valu le ana amata sa sawa ne ai le afi. Ma I atana whailo mai o lea mu na sa sawa ne lava I le line-up o le aioli le o ngā tutono o le fale o loa. E awhane le ivana po wa tineia e le silia maleono se fulu sui o le ofisol tine mu. A o mu ai la tutono o le countdown. E taunu watu leo leo lo vevesi tupulanga I fafu ma o le ua moli ai manisi. Pitai e le o manino pe iai se feso o ta inga male mu le ua whaalea ngai nai nei tutono o le fale o loa. Ua toe tau fia le tu mau fewa inga sa o loto I le vau New Zealand ma New South Wales. O le toe tasi le minute le se fulu luana po, le ana amata fai tau mai e le fa se fulu valu I tu la le ua tau fia I fai ngā malanga va alele. Mai New South Wales tau nuu I New Zealand o no le mau o cases I le community. Fai loyal means tal COVID Chris Hipkins e ono whao popo aso o le a tau fia I fewa inga va alele. Ta waile means tai tu sa male ono afe pase se fai malanga mai New South Wales I tonu o le ono aso taluai o le ua toe feso o ta I atu I ai mai se o le sue pe sai no fuanga ua whailo mai na iai cases ua whaamaonia. O cases I le community a New South Wales na amata maa se ta maa lo masalo mia na pesia mai no fuanga whaanofo e sea petai e le o I lua le feso o ta inga. O le toi sa wale isi whai unga na nafi wa whaamaonia ai le siaki ale a wā le ta maa na whai ai loa ma le whai unga le tau fio le whewa I sa o loto. A o le Greater Sydney I Ausitalia ua toi whaamamalu nisi o tapu sa I au o lava I le asonga fua o le vai aso fou. E le o malo lo le kulupu o lo o whaasalalawina whaamatalanga I te e atu ai le whai o tui o le COVID. E o atu I le 2 miliona flyers po o pepa whaalawi loa o lo o tu o I ai le tui o salalau nei le tele o vaenga o New Zealand. Ma o loo whailoa na tuu whaatasia ele Voices for Freedom. Ua whailoa ai ele pūlenga o loo mata I tuina whaasalaunga whaapisinisi. E whaasea ua whao atu e tusa manei flyers. Ma o lea ua whesilingia le Voices for Freedom e tusa manei whaasalaunga. Tala le tua New Zealand o lea ua maua mai moli mau ua mai atu ina I pusa meli e tele Wellingtone, Dunedin, Nelson, Gisborne ma Aukilani. O le kulupu le nei le Voices for Freedom. O le isi ona sui whaavaio Claire Deeks ma o se tasi leo sui na momo e lalo le fu ale pātia le Advance New Zealand I le whainga pālota lea whaato a umatu. Peita e o lo te ena kulupu le iaio sona sootanga ma lea vaenga whaupu whai. Saunoma Des Coleman o le polo fesa mai le University a Aukilani. O I tu ainga whaasaralaunga whaapene e whaatupu I nai le te o tangata I whaiatui o COVID. Peita e o lea e tau mawhai le soifua malolo ina e whaalawi lo le tau o le tui mo lo soifua malolo ina ai mai se o le lei o le atunu atoa. I se pepo whaamtalanga mai le matanga luenga le soifua malolo ina lo o whaamanatu ai o lo o mawhai o na ripotia whaamtalanga se I le Search New Zealand ma e tatau o na whae te tangata umai whaamtalanga o lo o whaasoa atu online, whaasoa I tangata o ainga, whaapea e masani. O le whale o Samoa I mangeli au kilani, lea ua filifili o le awala awinai so enga ua whaautuina, to low, our Pacific Voices, ta tala e pulonga. O lea so enga o se ulua I taimi lea le ngata mo New Zealand, o Community al Pasifika, ai mai se tangata Pasifika o lo o whaasino iai. O se avanoa lo wala au mai ai tangata Pasifika, ai mai se tangata Samoa, na sa waina a o vai tamai lalo wa inga le malo I tausanga ualu, I totonu o whale pui pui. Taimia o tau fia I wa inga leo leo, to tonu a onga, tu pulanga talavoa o tuli o latu whaasalanga, whaapei to tonu e ka le sia. O le nei so engolo whaatau tai e le Royal Commission of Inquiry, Abuse and Care, ma e tali tonu le komisi so o se awa noa le e la ngona I leo o I latu na afia I nei sa wanga. I se pepo whamtalango lo whailo el komesina I a li I mua Sandra alofi vai, o le filfili o le whale o Samoa. O se ata o le ainga e malu I ai leanga nuu whaapea tali tonunga whaakerisiano. O lo wala au atu so se tase tali tonu na ui pēna a fia I neisa wanga o lo mawhaiona feso ta il komisi, ma e amata wala au nga mo neiso enga mai laso se fuluiva se io e laso tolu tasi o Iulai. Whai watu I tala mai atunu umamao, o le o tipi motu e saina feso ta inga umamao se talia, ta wala mai I lalo o lala ua Strategic Economic Dialogue.
O le lua fesfulu ma le wha, lea na o si ai le nei whea ngai ngai una i ai fe whaatawa inga. Ma tala noanga i le vao nei malo e lua, peita ai, wa tali tonu saina o lo o whailonga lanu ma tusi 5 au setalia ia te ia. O le tausanga i lua fesfulu valu na amata lea ngai le la kengi ina ua whaasai au setalia le hua wai saina. Ma o mai ai le tausanga talu ai fesilingia au setalia saina ono le koviti. Tu whatasia tala le tai au le ima ua mai setalia au setalia tu sama le whai unga saina ai le makete fi whaatawa inga na moli mawina ia na po le vave o na pa ua le tala au setalia. Tala nal nei tai au manuia tele le nei aso.